Namhlanje-ke ngizonitshengisa ukuthi sisebenza kanjani thina esihamba ngezithuthuthu esidilivayo. Lana bengiyodiliva le phezulu ku-fourth floor. Ikhastoma-ke uma ngabe uyolidilivela, unyuka iy'tebhisi uze uyofika kulona, ngisho kuthiwa isibhedlela, unyuka kuze kube buhlungu amaqakala, kodwa phela-ke u-door to door. Okay. Lana-ke beyisekuseni-ke lana bengisanda kuvuka ekuseni, ngathi ngiyasidumisa isithuthuthu asifuni ukuduma, ngathi uthi ngizama imizamo ukuthi ngihambe ngiyosikhipha ngaphandle ngoba phela indawo ngaphandle iyehlela. Singafuni ukuphuma phela ngijwayele ukusiphusha la uma ngiphuma futhi siyasinda-ke isithuthuthu. Ngazizama singafuni ukwenza lutho. Ekugcineni kodwa sigcine sidumile kanzima. Isithuthuthu-ke siyayenza-ke lento yaso ukuthi ulale si-right, uthi uyavuka ekuseni awu asisafuni ukuduma. Gcine kulungile-ke nakho laphayana, uyangibona ngiyaphuma. Ngiphuma kanzima-ke kodwa sengize ngajwayela ukuthi hhayi yinto zakhona ngoba phela ngisuke ngingafuni ukulivula lonke isango. Ngisuke ngifuna ukuphuma nje engathi ngihamba ngey'nyawo, ngibe ngihamba ngayo inqolobane yami lena. Okay. Omunye umuntu uzobuza ukuthi, hawu, uvelaphi indaba egqishele kanje? No, akukona ukugqishela ngoba mhlawumbe kuwukuthi umuntu uyathanda, akathandi. Ile nto lena ye-weather condition. So, uma uhamba ngesithuthuthu-ke i-weather ihlezi i-threat. Ngabe kuyashisa ilanga lizophelela kuwena, ngabe kuyabanda amakhaza azophelela kuwena, ngabe liyanetha imvula izophelela kuwena. Yingakho uzongibona ngiwusigubhu kanje, ngifake amajezi ngaphansi mhlawumbe awu-5 nojazi mese ngafaka otapoli. I-weather-ke ibibhede, yingakho uzongibona ngigqoke kanje ngoba manje kuyenzeka ukuthi uyaphuma ngesithuthuthu ungakafiki edolobheni vele linethe izulu. Usuqala phansi-ke manje ukhipha otapoli esithuthuthwini kanti kungcono ukuthi uvele uphume ubagqokile. Kuyaphoqa-ke futhi ukuthi ube nabo otapoli, ubathenge uhlale unabo, amadadla khona i-weather condition uma ishintsha noma inini noma ikephi noma inini noma ikanjani, ukwazi ukusebenza ngoba manje kuyenzeka unethwe imvula kuze kube manzi anda cece, i-anda ufike uyivove ebusuku ngoba manje wena awufuni ukuthenga otapoli. Lana-ke ngiyakutshengisa usuku lami ukuthi liqale kanzima kodwa la ngcono-ke nakho la sengisukile emakhaya manje sengithatha umgwaqo sengibheke khona edolobheni, ePietermaritzburg edolobheni. La phela esiphanta khona siningi samabhungu nje sihamba ngamabhayiki, esihamba ngey'thuthuthu. Okay, abantu bayathanda-ke ukuthi izikuta lezi. Bafethu asihambi ngey'kuta, sihamba ngey'thuthuthu. Futhi omunye umuntu leli gama elithi isithuthuthu akalizwa kahle, sihamba ngamabhayiki, sama-bikers, ama-super riders. Okay, kubalulekile-ke ukuthi uma uhamba ngesithuthuthu ufocus. Uma ungafokhasile isithuthuthu siyakuginqa-ke. Okay. Lana-ke ngiyanitshengisa edolobheni ukuthi sihlala kanjani silinde ama-order. Okay, lana bese sisele soba u-2 besingawatholi ama-order ngoba phela kuyenzeka isistimu noma inethiwekhi iphansi noma ama-order awekho. So, thina sisebenza ukuthi kungene i-order efonini mese uyalilanda leli order. Lana uyangibona bese ngize ngabhoreka ama-order engangeni, ngibhanyaze amehlo. Kodwa ekugcineni-ke phela ama-order egcine engenile kodwa sekumele uthole indawo la ozohlala khona ethawini ngoba phela sisebenza ngamafoni. Uma udiliva kumele ukuthi ube ne-smartphone. Okay, lana-ke bese ngilitholile i-order. Lana-ke uyangibona manje ngiyahamba sengibheke khona esithuthuthwini sami ne-order. Omunye umuntu uzobuza, hawu amadadla, yes phela i-weather ibilokhu ishintsha kancane kancane iyaphenya, kancane kancane iyanetha. So, manje amadadla ngangawakhumula. Sengiyakusona-ke manje isithuthuthu sami futhi sekukhona nomunye okhona uyambona, nangu naye kade ezolanda i-order kodwa nangu-ke useyasuka. Nami sengizofaka i-order lami la ebhokisini lami bese ngiyahamba ngiyodiliva. Okay, nangu-ke omunye uyambona uyasuka bese linetha-ke la izulu kodwa sathi thina siyinsizwa phela uma uhamba ngesithuthuthu emvuleni liyanetha, kuyabanda, wena nje uma uhamba ngesithuthuthu uhlezi ukusona. Awusho ukuthi liyanetha namhlanje eyi angivuka, awukwazi ukukwenza lokho ngoba phela nawe uqashiwe kumele ukuthi usebenze. Okay, lana-ke
bekade ngiyodiliva kwamanye ama-complex bese iy'khathi o-6 ntambama noma bese kuyoshaya u-7 bese linetha-ke izulu linetha kakhulu. Kodwa-ke umuntu waqinisela kuwona amakhaza lana bese ngiphuma ukuyodiliva phezulu futhi benginyuke iy'tebhisi sengiyehla-ke manje ngiya kuyona ibhayikhi yami. Okay, nayo ibhayikhi yami sengizogibela kuyona bese futhi ngiyaqhubeka ngilinde ama-odo ngoba phela thina siqala ukusebenza ekuseni ngo-8 sishayise ngo-9 noma ngo-10. Ziyashiyana-ke iy'nsuku. Okay, lana bese kuwo-8 ebusuku ebesethulika ama-oda kodwa phela ngomuntu bengakayishayi ithagethi yosuku beku-quite inyani emini bekuphoqa ukuthi umuntu ahlale. Lana-ke isitendi sami sefoni sivele sawa ngoba phela nama-video ngiwenza ngesitendi sivele sawa isitendi sami. Naso-ke nesibona sesihlephukile. Sekumele ukuthi manje ngithenge esinye ukuze ngizoqhubeka phela ngikwazi ukunenzela amanye amavidiyo. Okay. Lana-ke besuke ingakusasa la. Ngakusasa ngithe ngiyavuka isondo lami liphantshile. Uma liphantshile isondo kuphoqa ukuthi ngilikhiphe ngihambe phela ngiyolilungisa ngoba phela lesifutho sami sesandla umoya uma uzoze waphela wonke awukwazi ukuthi ulifuse isondo futhi leli sondo-ke li-tubeless. Kungcono uma ngabe kuyishubhu. Ngihambile-ke ngafika emathayini bazame ukungilungisela isondo lami kwa-right noma ngifike bevalile-ke kodwa ngikwazile ukuthi ngigcine ngililungisile isondo lami. Ukube abebengavulanga bese sengiphoqa ukuthi ngigibele nesondo ngihambe nalo ngiye le edolobheni ngiyolilungisa khona. Kodwa futhi uma ukwazi ukuzenzela unamathuluzi onke uyakwazi ukuzenzela. Okay, lana-ke bese ngibuyile nesondo lami. Isondo lami ngazama ukulifaka uzobona ukuthi lileke lingitikatika lenza lokhu lenza lokhu. Sekumele ukuthi ulifase kahle isondo unesikhathi nesineke ungatatazeli ngoba manje uma utatazela kuyenzeka-ke ukuthi isondo lizovele liphume uhambe wena olifasanga wenze sure futhi nama-brake akho ayabamba kahle njengoba kade ebamba ungakalikhiphi isondo. Okay, lana-ke khona into ekuthiwa ama-bearing wenze sure ukuthi muwade uwanyakazisile uwabuyisa njengoba khona isondo lakho lingeke libe nokusheyikha lihambe litsheke lenze zonke izinto ne-space. Lento engiyifakayo manje lana i-spacer. I-spacer kumele wenze sure uma ulikhiphile isondo ukuthi i-spacer sakho asilahleki ngoba salahleka isondo lakho ngeke libe stable lizohamba sijinqoze engathi manje ibhali elidala mese manje kwenzeka iy'ngozi ngento okade uzoyinqanda. Kubalulekile kakhulu futhi ukukwazi-ke ukuthi uzenzele izinto ngoba uma ungakwazi ukuzenzela bese kuzophoqa ukuthi lesithuthu mhlawumbe ngisithathe ngiye nasedolobheni mhlawumbe ngisifake kuyiveni sebe-charge-a mhlawumbe u-900, u-1.2, 1,200 kanti uma ukwazi ukuzenzela uyakwazi ukulikhipha isondo ulihambise uyolilungisa ukwazi futhi isondo lakho ukuthi uphinde futhi ubuye nalo uzozifakela wena. Ezinye izinto kumele ukwazi ukuzenzela ungafuni ukuya kumakhenikha ekwenzele izinto. Okay, lana-ke kwi-delivery omunye umuntu uzobuza hawu ama-customer lana kwi-delivery usebenzisa ifoni yakho. So ifoni yakho kumele ihlale inedatha, idatha uyalithenga wena, i-airtime uyayithenga wena ngesimo sokuthi i-customer kumele ukwazi ukulifonela. Uma uhamba ngesithuthu kumele futhi ube no-petrol. U-petrol wakho o-enough ngoba manje uma uphelelwe u-petrol akekho umuntu ozokusiza. So lana sama-independent contractors uzimele, ufika nesithuthuthu sakho kwikhampani, ufika nefoni yakho, idatha lakho, i-airtime yakho, u-petrol wakho, so yonke into eyakho i-uniform futhi siyazithengela. Omunye umuntu uzothi hawu iy'thuthuthi lezi iy'thuthuthi zasenkampanini ethize ziningi iy'nkampani khona o-Spar, khona o-Checkers, o-Pick n Pay, obani bani. Kodwa isikhathi esiningi-ke ufika ney'nto zakho, we are not registered, siyayisebenza ikhomishini ihola ngama-oda esisuke siwenzile ngalelo langa. Emva kwesikhathi esithize uma kuwukuthi uhola nge-fortnight, uhola leyo mali yakho, uhola ngama-oda asinayo i-basic salary. So uma ngabe ku-quiet siyalamba kodwa uma ngabe ku-busy kuyenzeka ukuthi kuphileke. Into eshaya kakhulu-ke sesibaningi la ezithuthwini kodwa phela-ke ukuzama akufani nokuhlala. Omunye umuntu uyasisaba isithuthuthu ethi hhayi sengibulala. No, uma sekudaliwe ukuthi uzofa mfethu uzofa. Isithuthuthu ungasisabi, sonke siyawa kodwa namhlanje sasigibela isithuthuthu kancane kancane. Lana-ke isondo bese ngili-check-a ukuthi
alitshekile yini, kubalulekile futhi nokuba namathuluzi.